na we ni ye kwiro kweta do na go ina we go do no we ni do na dey gbe ma we iwe ti o se me no re we bu awo ba we mi ya mai zi be dia ina we go kin ano iwe ni wa bi no we dey gbe ma we e gi go ka o mi ya Yara
begbe kono na be yemese nuwe yebe igo nuwe lo omanya za nuwe na rigoni usagari uriona nyegori panena ya we begbe kono na be yemese ite asipa ibana kunaza erunde mo nite ayatma eyigo na okaelia ya we begbe kono na be yemese eyigo na okaelia
wene asenu ni biagmo ya ari opari moye otaga buwepo no nari ladia washaino no balebe ureto bebe usamudianone ile mari mo me kie Henry Usati e governor no keru na tie ugbadure Orion local government o ata baba esen oni biagbon eri bo yibo wa ta le lo kian no ina yari e kon me giye meni Mrs. Caro Omozuwa no e chele di owe Rosie Sister Club boy Madrid straight o we dey happy the maya ya PS o we na ri kon me na gwe wa we see the maya mi anira meni di Okaro Nonya Dallas Excellence Hotel we number 20 here come street Bagbo Road Ogbesan Wato Iranogi Obi amaroku wa ya balegbe o ekogbe o Samudian wene imale mi amira mena Wesley Asoro ere weniri mo webwe o Wato ori yego na